Matang pe pagerut tahun 2020 Pajan maju Aceh. Aceh terkolot di dunia. Nana depu. Banyak pegah-pegah Aceh terima Mekah Aceh maju Aceh nyu Aceh je. Aceh terkolot di dunia. Provinsi Aceh terbodoh di dunia. Kon di Aceh di kon di Indonesia tapi dalam dunia teridiot nang do Aceh. Provinsi Aceh. Nang ho dun pegah. Bangai tahun 2020 matang pe pagerut. Panena mentong jaga ade, mentong jaga pede baik kejuh di mana. Tak pegah aku dah pegah. Nyonan Melayu jak awak busi lam. Wow kena Aceh buat pe pagerut. Aku busi kedua awak pe pagerut dalam jak menento, aku busi pe pagerut. Nyau pe le pe pagerut maju becu. Nangrohan maju. Menyo mentong utak berortodok mentong tunduk kumpulan mentong tunduk ke penguasa zalim. Baik wate tak pegah. Ikap nang luar Kanada ino hana hasil sotek di cok ino. Hasil sotbak kaya cok sino tapi membangun negara. Hana sabat lagi Aceh. Ya Aceh gaduh apa Aceh terima Mekah hasil melimpah pusaka kaya urung dua tro tu. Itu macam le Indonesia Sumatera termiskin Aceh. Aceh ni cuba fikir no tian mana salah hotel tak pegah tahun 2020 sama tong pe pagerut. Nah di pegot jalan hemete tengok le Jokowi ka tibu terima kasih dari apa yang lambrut ma ke bangai ortodok telur bangai ke pernah de baik timang le haba bangai baik le timang haba singet baik ro babe yang kabeh ro babe tali ban Bandung tu tali kaji baik le apa yang singet baik ro babe yang kalau babe pernah terasa pernah yang ternikmati damai MOU triliun hasil damai MOU tapi mentang pe pagerut orang Aceh. Cini coba bayangkan lihat. 16 tahun 17 tahun ka damai perdamaian Aceh. Tapi mentang bangai urang don hanan semike hai cedera metuah ke urang don yang lun pegahnya. Igata tengah belebek terjempu urusan nonton mentang nadu. Tengah. Baca rindu muka gelap. Hotel dah pegah nak ngodung berbangsa mulia bangsa Aceh tu. Najarong ni urung drone kon kelon yang don pegah tak unang drone tanyo yang hasil melimpah cukup jai deh. Hana tak main nikmati. Hana tak main nikmati muki kabau belah kupi peng hasil nang do Aceh hana tak main nikmati. Hana tak main rasakan. Ku tak pegah hasil melimpah urung cukup jai gasin fakir miskin di. Ha so tu.